นี่มานี่แกรู้ไหมเมื่อตอนลูกสาวแยกยังเป็นเด็กเขาก็แอบเก็บหมามาเลี้ยงไว้ในห้องนอนแต่ฉันกลัวภูมิแพ้เขากำเริบฉันโกรธเขามากตีเขาใหญ่เลยหลังจากนั้นฉันกับหมวยก็ไม่สนิทกันอีกเลยเห่าเสียงดังนะแกเจ้านายไม่อยู่บ้านเหรอแกคงเหงาสิเหงาปะนี่แกรู้ไหมว่าตอนลูกสาวแยกยังเป็นเด็กเขาก็แอบเก็บหมามาเลี้ยงไว้ในห้องนอนแต่ฉันกลัวภูมิแพ้เขากำเริบฉันโกรธเขามากตีเขาใหญ่เลย Itu kau dulu pengen judi online Joko, minum balok, botol atau jangan Joko. Untung ada kayak ini toh, jadi istri paling setia. Dia selalu kita temani kok dari nol, walaupun memang dari nol ki. Oh, bilangnya, benar terima kasih. Lo nyuruh kayak begitu? Ada cukup pacampi 100 saya. Kis mentong ini suamiku Sorry nah, kan buru-buru kan. Ini sebagai tanda terima kasih. Tunggu dulu. Ini HP apa dan dari mana? Mentang-mentang payah mau kasih kabaran palsu. Begini-begini. Begitu aja sekolahku. Dimana memang ke sekolah kah? Tinggi mancong. Buku sewa. Ayo kita tanya langsung. Kalau ini memang barang palsu, saya kasih kau uang 3 kali lipat daripada harganya ini. Tapi kalau asli betulan, sambil gerobak ini sayang. Ayo mi. Ayo.